Denge gel, Denge Kurdistan'ı. جنابه نوچه رادیو دنگه گل دم باش ایرو 5 چله 2025 یکشم لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدارن هیشام نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه کمکوژی پاریسی ده سالوگر 12 دیه فرانسا چه ودشیره بریا 12 سالان چته ایکی فاشیستی گریدای میتا ترک لفرانسا پایتخت پاریسی ساکنه جانسız سارا نونرا پاریسی یا کنک فیدان دوغان روشبین و انده متفگر جوانان لیلا شیلمز روناهی شهید کرن. وزیر کار هندوری فرانسایی و دم مانوال والس چو جی کمکوژی او گود اف بویره که جیتیه او جبر و ازلورم. جبو رونی کرنا و بویره که به تا آواینای قبول کرن همون یکینه این مهاتنه سفر بر کرن. سر کمار دم فرانسوا هولندجی گود افتشتکی مترسی داره یک جوان کسین که من و گلک سیاست مداران او جنیز و ناستکر جبر که به ریکوپیک دهات هفدیتنامه. ده گلان 2024 جی فرانسوا هولنده ده کنفرانس که ده قبول کرد که کمکوژی اپراسیونه که دولتا ترک بو. 12 سال ده سروی کمکوژی را در واسپون لی اف کمکوژی نهات اشکره کرن. یا بالکشه و که کجر عمر گونهی باوایی که گمان نگرتیگه همر. دادگری فرانسا مرنا عمر گونهی فرصت دید و دوسیا گرد. مالبات شهیدان بلگه و دنگ رایدار میتا ترکی ین که به کجر را دستی دوزگریا دوزه کرن. دولت فرانسای کمکوژی و کسین لپی کمکوژی اشکره نکرن و کسین سوچدار جزا نکرن. اف جی بو سدما کو میتا ترک بکونا والو و تفگره او برنگ گیدن ده 23 قانون 2022 دیانده کمکوژیا دویمین بکه. ده انجام ده اندام کنسای روبرا کجه که اوین گویی ولاد پارز عبدالرحمن کزل و هنرمند میر پرور لپیشیانا وندا چاندا کردا احمد کایا هاتن شهید کرن. حتی ایرو اف کمکوژی نهاتی زلال کرن و دولت فرانسا گاوه کرنی ناویتیه. جواکا کردا دموکراتیک آلاب فرانسای جده کفه و پارزرین مالباتان دخوازن دوزگر آنتی تروره لوی دوسیای بیتاین کرن و هر دو کمکوژی به برفرهی ورن اشکره کرن. ایرشن لسر بندا و تشر نومه به چه هاتن شکاندن. ناوند راگاندن قصده به داخلینه که راگاند که هزین وان تواهی ایرشن دولت ترک آداگرکر و چتین و ین پارامیلیتر شکاندنه. ناونده گوت که دولت ترک جهوای و چتین سمه و ین پارامیلیتر جبجایی و ایریشی دورین روجلات باشور منبج و باکور بندا و تشر نکرنه. لهزین قصده برسفین تون دانه همو ایریشان و به دهان چته هاتنه کشتن و بریندار کرن. ناونده دیار کرد که اوی پشتره برفراهی ایریشان و انجام شکاندن ارتش دولت ترک و چتین و ین پارامیلیتر جرای گشتی را اشکره بکن. لالمانیا باجار برمنی کمکوژی علویان ین لسوریه هاتن شرمزار کرن. گرسه گل لمالا جمعه یا برمنی کمبون و کمکوژی لدیج علویان لسوریه شرمزار کرن. مجلس جنه یا سیویجی پشکری دا چالاکیه. پشتی رزگرتنی الف دومان داخوانی خواند و گد لدیج ظلما کو لسر جواک علوی یا لسوریه تکرن ام دنگ خوار بلند بکن. ام بانگ لهمو سازین سیویل و رایا گشتی یا هستیار دکن که لدیج ظلما لسر علویان و همو کومو کمنتویان دنگ خوار بلند بکن. اف چته نتنه لدیج گلن سوریه و هرمیه لدیج همو مرواییه. ام چتین جهادیست ین سلفی و دولتا شریعت که او تمثیل دکن رد دکن. لهمبری کمکوژین لسوریه ام هر دم لجم جواک اهلوی و همو گلین بندست بن. ام ظلم و هر جورا ترور شرمزار دکن. لأسنه جوانن کرد جبو روژاوا مشیان.
Civanên Kurd li dijî êrişên dagirkeriyê û komkujiyên Dewleta Tirka dagirkerên li ser Rojava li bajarê Esenê protesto kirin. Meş bi pêşengiya tevgera ciwanên şoreşker TCŞ hat li darxistin. Ciwanan pankartên Elmanî alên YPG û YPJ hilgirtin û êriş û komkujî protesto kirin. Di Meşê de Sûruda çerxa şoreşê hate xwendin û broşûrên agahdarkirinê yên bi zimanê Elmanî yên li ser komkujî û êrişên dagirkeriyê hatin belav kirin. Meş li Reynshan Platzê bidawî bû. Şeniyên Tilbirakê yekîtî pêwîstiyeke dîrokî ye. Şeniyên bajarê Tilbirakê piştgiriya xwe bi qesedê re anîn ziman. Şeniyê bi navê Muhsin El Ahmed diyar kir ku yekîtiya gelê Sûriyê pêwîstiyeke dîrokî ye û got pêwîstî piştî hilweşîna rejîma Basê ji bo avakirina Sûriyeyeke nû li ser esasê edalet û wekeviyê pêwîstiya me bi yekîtiya gelê Sûriyê heye. Pirrengiya li welatê me Sûriyê xwedî dewlemendiyeke dîrokî ya binirx niştimanî û civakî ye. Ev pirrengî jî nasnameya rasteqîna Sûriyê nîşan dide ku rejîma Basê bi salan çevisandibû. Endama Meclisa Bajarê Tilbirakê Musa El Musa yekîtî rêya xilasiya ji hêzên zalim û dîktatoriyê ye got. Pêvajoya ku Sûriyên hatê re derbas dibe ji bo rêgirtina li ber şerrekî navxweyî û mezhebî xebateke hewce dike. Şeniyê bi navê Tariq El Ebdullah jî got Sûriye di pêvajoyeke siyasî girîng ra derbas dibe û got parastina mafê tevaya PKK û taîfeyên tê xwestin. Bêyî hevgirtin û yekîtiya Sûriyeyê nepêkane ku mafwerên misoger kirin. Tariq El Ebdullah jî ji bo nû ve avakirina Sûriyê jî banga yekîtiyê kir. Hêzên evlekariyê li Dêra Zorê heft çeteyên Daişê girtin. Navenda ragandinê ya hêzên evlekariya hundirîn têkildarî operasyona li Dêra Zorê hat darxistin daxuyanî da. Di daxuyanî de ev agahî hatin parvekirin. Dezgeha Evlehiya Giştî û Koalisyona Navneteweyî berbanga pênşemê dudiyê çile operasyoneke evlehiyê ya serketê li rojlatê Dêra Zorê kir. Di encamê de heft endamên çeteyên Daişê hatin girtin. Ev operasyon de çarçovaya hewldanên me yên domdar ku herêm ji terorîstan were paqijkirin de hate li darxistin. Endamên şaneyên ku ji herêma Serêkanî û bajarê El Bukemel hatibû û derbasî herêmên rojlatê Firatê bibûn çek li endamên din yên şaneyan belav dikirin. Di operasyonê de mîxtareke çek û belgeyên di destê wan de hatin desteserkirin. Ji bo ku rê û rêbazên kanûnî yên pêwîstî bên temam kirin lêpirsîn hate destpêkirin. Hêzên me teqez dikin ku wê li hemberî hemû gefên terorîst û hevildanên misogerkirina evlehiya şeniyên herêmê bidomînin. Rêveberiya Xweser xizmetan pêşkêşî derhafir dibisî û meskenê dike. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Kantona Tepkayê bi armanca jinû ve aktifkirina saziyên xizmetkariyê civin ji şeniyên bajarokê derhafir dibis û meskeniyê li darxistin. Di encama van civînan de xizmetên bingehîn weke sotemenî û art pêşkêşkirin û firin jinû ve xebitandin. Hevserokê Meclisa Rêveberiya Kantona Tepkayê Ahmed El Ömer derbarê mijarê de axifî û got ji bo peydakirina pêdiviyên bingehîn mîna ard û sotemeniyê germkirin û veguhestina ji şêniyan re em bi lez ketin nava tevgerê. El Ömer diyar kir ku ji bo nirxandina rewşa xizmetguzariyê ew hewil didin bi şênî û rûspiyên herêmê re bicivin û got desteyên Rêveberiya Xweser serdana herêmê kir. Têkildarî rewşa wan rewşa herêmê rapor amade kirin. Hevserokê Meclisa Rêveberiya Kantona Tepkayê Ahmed Ömer di dawiyê de got Rêveberiya Xweser bi awayekî demkî şaredarî û firin xebitandin. Niha hewil dide bi riyê tîmên pispor stasyonên avdanê jinû ve bixebitînin.
جبر کو هرمن دبس در هفر و مسکن هرمن چاندنیه. ده اپراسیون هفپار ده 4 چتین داعشی هاتن بنجاف کرن. ناوند آسایش عراق تکلداری اپراسیون لدیجی چتین داعشی داخیانی یک داو گد ده اپراسیون که هفبش یا بکردنی یا لگل دزگاه دیجی ترورا عراق و دزگاه آسایش هرما کردستانه 4 چتین داعشی ین وشارتی هاتن گرتن. ناوند گد که ده انجام لیکولینین هاتن کرنده وان 4 چتین داعشی به بلگه سخته چونو هاتن دکن او گل کارن کشتن و استخبارات جبو ایرشان دانه چتین و شرطین داعشی. وان تروریستان لپارزگه نینووا و دیجله تبلی ایرشک چکتاریا تروریست بونه. دیرش خاکوشی یا پاکستان ده 6 کس مرن. لحرم بلوچستان یا باشور پاکستان تقینک چه بو. لشکرک جدناف ده 6 کس مرن و به 10 کسی بریندار بون. کمک چکتار او تقین گرد سرخواه. بربرسه پولیسین هرمی جی آجانس آفا پر آخفین و دیار کرن که دناوا لشکر نوبدارن سینور ده تقینک چه بو 6 کس مرن. همان برپرسی گوت که ایرش لدیجی هزین اسکری بو و خواکوژیک و به خواکوژی پیکات. برده که رخصتنا بناو ارتش رزگاری بلوچستان جی گوت وان ایرش پیکانیه او اف تقینه که خواکوژی یا لدیجی ارتشا پاکستانیه. گدار نجان